How you guys feeling this morning? That we need. Like bird needs feathers to fly, we need community and whānau to be able to succeed. E huraina ana te pakitara hou. Hei ti mataake i te terenga hou o Auahi Kore mo te marama o Mei. The launch of World Smokefree May, which is a campaign where we are encouraging whānau to set their quit date as the 1st of May, to quit throughout those 4 weeks with the support of their local stop smoking service. Ko te momi hikareti tētahi matenga nui ki Aotearoa nei. Hei tā te manatu hauora, ko tōna 1.8 paihēneti o ngā pakeke e momi tonu ana. Ko tōna 15 paihēneti he Māori. He oi anō, he hekenga mai i te 14 paihēneti no te tau 2011. E whakapono ana a Anthea Davidson no te puawaitanga ki o tautahi ka panoni, e nei āhuatanga. Many times over, I see whānau suffering from cigarette smoking diseases. So if we can catch those as early as possible, especially with the rangatahi, so we prevent them from getting any further incurable smoking-related diseases. The vaping is very much on the radar as well. I'm positive that we can get everybody smoke-free by the end of 2050. Mai ngā panonitanga o te ture Auahi Kore i te tau 2024, kare i tutuki i te whāinga o te Auahi Kore ki Aotearoa 2025. I whakakorengia ngā ture e aukati ana i te hunga i whānau mai whai muri i te tau 2021 ki te hoko momi hikareti. Ko tā Jasmine Graham no Hāpai Te Hauora, ko te aronga mārātau i naia nei, ko ngā kaupapa ko kirikiri, pēnei i te World Smokefree May. I think it's a bit difficult to pinpoint one specific reason why. There's some contributing factors. We can't ignore the repeal of the SUPA, so that was smoke-free generation, denicotinisation and also supply reduction, which would have been some really strong legislation for us here in Aotearoa. Ngāi Māori is wanting to understand what a smoke-free Aotearoa looks like. That is not having an industry that's profiting off the death of our whānau with the release and the sale of this product that is designed to addict and kill. To be able to be here and be able to just soak in it is awesome. Ka tū te rā Auahi Kore o te ao, hei te toru tekau o Mei, me te whāinga hoki kia mimiti haere te momi hikareti, momi haurehu hoki, huri noa i Aotearoa. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News. Ko te reo, te take.